ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzunun bir hadisinde bulay dedi. Hayrukum men ta'allama'l Kur'ane ve 'allamahu. En hayırlınız Kur'an'ı öğrengen hem Kur'an'ı öğretken kişiler. Dünyada en hayırlı, en izgi, en mertebeli kişiler alar Kur'an'ı öğrengen hem şu Kur'an'ı başkalarına öğretken. Bugün biz sizin bilen Kur'an'ın qay bir ilmi ayetlerine qarab ketamiz. Allah subhanahu ve taala 1400 yıl elek bu Kur'an-ı Kerimni indirdi. 1400 yıl elek bizge andağı bulgan bütün sirlerini, bütün fenni yaklarını hem de tarihini kileşektinde aytib gitti. Aytib gitesin kile Kur'an-ı Kerim'de 900'den artık fenni ayetler var, ilmi ayetler var. Bu ayetler bik beyleniş hazırge gün bilen. Allah subhanahu ve taala ayta: "Avelem yara'llezine keferu enne's semavati vel ard kanata ratqan fefataqnahuma." Alla imansız bendeler kurmiler mi? Alla imansız bendeler kurmiler mi? Elek jir ham kuklar alar bir noktada idiler. Fefataqnahuma ham biz alarını ayırdık dedi. Alar tutaş idi, biz alarını ayırdık dedi Allah Teala. İndi 20. asırdağına galimler aşış yasadılar. 15 milyar yıl elek zor şartlardan şuşu galem barlıkka kiloğu hakkında aşış yasadılar. İndi bu bizim için yangalık bulmasa da alar için büyük zor yangalık buldu. Lakin bu turda Allah Teala 1400 yıl elek indi Kur'an-ı Kerim'de haber verdi. İkinci ayet Allah Subhanahu ve Teala ayta: "Ve's-semâ'e beneynâhâ bi'eydin ve innâ lemusi'ûn." Hakikatte biz bu kukni barlıkka getirdik zor kış bilen. Yani ayt mında kış mağanasında, kudret mağanasında kile. Zor kış bilen barlıkka getirdik, hem biz anı kengaytamiz dedi. Bugün günde köpkene galimler 20. asır galimleri ispatladılar. Galem, kökler alar kengayip bara. Hem bir noktaga barıp jetkenden soň bu galem yanmadan kiri qayta başlay. Bu fenni aşılış, bu ispatlangan hal. Üçüncü fenni ilim, fenni ayet aytasım kile Allah subhanahu ve taala aytdı: "Alam nec'alil arda mihada." Biz jirni bişik itip yaratmadık mı dedi. Bişik degan sözünü biz bilamiz, balаны koyup şuşu balаны tınışlandıra turgan orun, yıklata turgan orun bişik dep aytalar. Elekeki bişikler alar bir jirden ikinci jirge avuşa turgan idi. Şoňa görä jir, bugün gündägi jir, galimler aytalar 23 graduska biraz avuşkan keliş özünün orbitasi boylap yeridir. Haminde ol bir gina yartığına graduska agar da özgerse bizning jir yezi ya bütün jir yanıp bitiridi qizudan yoki ishib bitiridi deb aytalar galimler. 4. ayet Alam nec'alil arda kifata di Allah subhanahu ve taala biz jirni bir tiz eylenüşen itip kılmadık mı di. İkinci ayette ikinci mağnada tübendeki sözler kile. Uz aybirini işine jiyuşu dip. Köpkene tefsirlerde şuşu tefsir kile uz işine jiyuşu yani jir sunuda jiya kişini kumganda da jirge kumeler hayvanına da şulay yok. Bütün narsa jir uzuna jiya. Lakin ikinci mağala bir tiz eylenüşü itip yaratmadık mı di Allah subhanahu ve taala. Sekundada cemaat jir eylene 28 kilometr, saatine 1600 kilometr. Bu şundan da zor tizlik. Hem bu turda Allah Teala bizge şulay yok 1400 yıl elek aytip kaldırgan. 6. Olda bulsa Allah Teala ayta: "Ve kullun fi felaki yesbahun." Her bir planeta öz orbitasi bilen
әйләнеп йөри икән. Ягъни бу хакында бик күп сүзләр булды. 17нче гасырларда андый фикерне әйтә торган кешеләрне хәтта камап куялар иде, төрмәгә аталар иде, үтерәләр иде. Әмма ләкин 20нче гасырда моның хакында сүз чыккач, моның дәлилен сораганнар. Һәм аның дәлиле булды. Инде Юрий Гагарин беренче тапкыр космоска менгәч, ул шуны күрде. Шуннан соң башка галимнәр аның өстендә эшли башладылар. Һәм хакыйкатьтә Кояшта, Айда, һәм бөтен йолдызлар да, бөтен планеталар да үз орбитасы буйлап изиләр дигән нәтиҗә чыгардылар. Һәм шуны исбатладылар фәнни яктан да. Ләкин Аллаһ Тәала моның турында 1400 ел элек әйтте. Бу фәнни аятлар алар бихисап Коръәндә. Әйтеп киткәнебезчә 900 аяттан артык. Ләкин без көн сайын шушы китапны укып, өйрәнгән сайын безнең иманыбыз, безнең иштәге булган шушы омтылышыбыз, дингә карата булган омтылышыбыз һәм Аллаһ Тәгаланың бар һәм бер икәнлегенә бер дәлил буларак безгә шушы фәнни аятларны, гыйльми аятларны өйрәнергә кирәк. Аллаһ Тәала шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.